le media version te in zawai chi ve ule kan fe tho ngin tu mai khan kan chief minister in budget address anei zo chia tu na hian media meeting ma Mizoram ta na pe tu poi mo te budget ke no ya khan soidu anei tele budget 2025 and 26 din mo ka puite soidu de te ro soido na a soidu hian media lo ma so na te chana puite kan nei do na kan fe tho ngin session hi ala zo lo cho la ma ma pun kan la rei fat thei don lo wa kan chief minister bula hian ating lama advisor to chief minister finance to TVC lo le chunga oma ating lama hian pu wala din fa ngai FC finance commissioner oma abia che hian finance secretary puram chuan oma so ta abia pera so the secretary p deliver SL Globi opoka chief minister in izo la te chana te to le aro supplement thei don boka kai ngen du chu zo la pakhat chana fum fe ta ko ma khan i zo thwa lo ila ti koi lo ila ato ason FM mai ko ma zo la ne te khan ban kan thara chuan FM mai kha ro pega chu dia chuan kan ka pui don nia tu na chief minister zo ta do so các cán bộ dân lãng quý anh chị ở công viên là các sinh chuan với là các anh soi ta trên khắp tele áp bia lắm anh soi phía ngay cùng te anh soi mà sắp cả đó đến mình thiệp cái mình về là bao hay kan mình thiệp tên mình buồn về là soi suat kalau naik poin minum korek sungsung turin kedua, ama sebenarnya saya tu CSDP cuma ini ya. Kan CSDP hi atam cuang poisakan ku tak atam kai. Poisakan bazar ke laklen ni. So bangsuat kan CSDP hi alosang dia mai China. Lan moi kan duwa le GSTP figure atam chuan alok na tetel kan sa min kan lo tu sam chi moni chu kan tia campaign lai tra kan al ma chu zo rap mi pui ma hian facts and figure dik statistic dik kan so kan tia ti chuan tun compal lai me ka kan budget kha GSTP lui be chana siam ania atham kan man lo ni tun ai roi chuan adik kan mang tang thei down ta kumin kal me a kan budget estimate atran khan kan revise estimate a chuan kan GSTP ka alo thania ta tu ya vai be cha se khat sang li som thum pali point pani panga in kan GSTP kan dia mani. Hadi kopi kan dia ngam mani. Asan sukan ni nadi tak dia kan fair mani. Tichuan apa sa nena ain thau na kha 29.21% king here ni. Amaro chu kan ramin sumle pai kan dek chuak tlem ta atlan yam ta ti na ani rem lo kan sun le pai dek chuak hi apung ve rem thowa a figure adip tam mai ani zo kha zo ram ta til thar ani a ti chuan nakum ma kan budget tu karon present trak chuan kan CSDP hi vai bel se sak ne samret panga point panga in apung le don thowa apun ne hi 6.13% ani chole mai don ni na ko batang chuan voi khat kan ti dik to chuan adik so zel no ni ten kan growth rate po hi atlan yam chuang lo wa to na kum kal le kan growth rate
10.05% ayan na kuma budget kanan present kan 10.21% kan growth rate apung chong de thodon ani ti chuan GSDP dik kan man tap awan yan ron khoi anei ta ni ron mong anei ta ni pakan na chuan kan fiscal deficit among diam le ni kumina kan fiscal deficit budget estimate ang chuan minus 2.84% sa ani fiscal deficit ka kan nei te me ma kan dani na po FRBM actually po 3% nuaya kan omani alan dan chuanin attract mail khop ani kaka 2.84% sa fiscal deficit kan nei chu amaro chu GSDP atana tene bangin GSDP dikkan mga kan GSDP allocate ta bangin kan fiscal deficit ka alang sang daluak mai nito na chuan minus 7.63%. Minus 7.63% up the door may ni. Masete na dik ani si chuan kan mi na dik tak kan pom ma mangaya mi pui ma kan puan ma mangai kan ti tho ani. Ti chuan tun kum lo tura budget kan present ta ka chuan kan fiscal deficit to minus 4.57% atlaniam tabele todo ani chuan atlaniam so le reflect on ani then a khoi le nat viau chu kan le za kan outstanding liabilities ani a kum kal le ka kan le ba i GSDP atana kan te in 29.22% ani 29.22% GSDP dik kan hamang ta a percent kan leibat sa lo pung ta luai mai ni a percent chuan 38.32% alo chho ta alan dan mai chuan ZPR so ka chuan lei ba pung ta thur ni mo ti tur ani ma se ata tara kan leibat sa asum chuan kan leibat za hi vaibel sang khat pathum point pakwa palin kan leibat kan tiniam zo ani hei kan chuan khop mai leibat awanga kan ramin harsan atok thu roi tu ten an au pui cha chi a kan sarkar in kum khat chunga vaibel sang chuanga kan leiba tiniam te hi lom kan ti a figure a percentage of GSDP and the entire lang sang ma se ataka kan performance a tha kan swang ni tin evang kan batle kan ti chuan leiba kan ru de ni mai ka ba just speech a khan ka del nuala GPF la khare em jinte atul ma pe chuan a searching na chuan GPF la thei ho ni chuan ni engem ma sa ti ati sa thei tu ne na poisa enjoy ve thin ni ti te ani kha tu na chuan chu tiang thom om ta lo fa GPF kan pen so za budget speech a khan homa electric bill kan ba song song kan tlak mai ni login rebate ahun suma bill te thei ke ta na lo man an pek thin te kan lo tu te yala kan healthcare bill ba kan som tam tak kan clear effect ba ka tu na healthcare bill ba la tam me alu top chin ni chu tu financial year raw ma yan pe effect tak tu ni tin police di te tam re e ma kan fria kan pe chuak ka tin so kar ma sai pu pura alo wa man engem masa e chupu ka ai le atel la kan fa sa te ti te kan nei buka kha kan ba tlem san tlang pui ani tin kan suan de mai chu hei e post kan han mang ta result ka ku file la na
tuần mà chuan retailer ten an bu fai rau bang kha an rau mai ni midang ne na mi pui ta turania chu ko tin ta ru ta ron siam ani ha ala lo chen khat anom chuan rau kha kan phal ta lo wa bu fai pe cho ba abang song kha a thale tan kan ring chu chun jom ta zela tisuan kan bu fai ma mo kha a lo tlem ta a crore song ni setin kum thara kan bu fai le na do hi a tlem pha ni te po hi achievement ro pui ta kan na ya tem kan kun na thok tu te pangang khoi ho te to kan chuan puya agriculture in potential kan nei tha ti kan ri ha kan han buat ta via ha a from the market te po kan lo nei tha so ka chu wan chuan a farmer te ne tanga kan le na re thi ti san san le ne kan tia ko kun chu chi ram ho ma in ri ha khang a en chi po khan ni se mal bari ni mo adang ni mo a en ko kun po khan ni se ke si kha zahat som parbuzel kan dipun sakani hei parang khoi ku ta chuarin til lo om tak ani tin kan sarkarin na ti le pakhat tha kan ti ve le mo chu CSS ni wa ya lo la ho yan aku na an la thei chi lo fo ba re tak lon la thei lo chi na ni hei hi ne chan kan an ti ha se chu la tren kan dong tai ni ti ta ni sen chuan changa dom tai na na chuan ste so ka ta ka pe chuan ma kai na kha alo hom lo wa chu ti chung chuan mi ruan chi a thei lo poi arang thei ang CSF no ya lo la ho ya lo an dom ve tu re ni kan ti a no ya lo la ho te hi lo ti po a ko klak lo man han ti a chi te ani a chung ko chon na an mang ve thoba a hun an don lo pe chuan an dal bo e me ni he mi te har sa nei re in central atranga poisa kan dom tu ri lo la thleng lo ma se kan state sumin an lo tu ri chu I lo pe fan se la kan te ni chu te na kan pe advance na dan chuan midday meal atan ko thianin vai ver se mi paru ple point na advancing kan lo pe sa to akan da to ni chuan SMSA anti sama graph ta ni an vai ver se zanga panga 0.09 ai hi advance tan kan pe chuan ni amaro chu central atanga an lo tu local an mani mi mal akam direct alu si agar itu, alo tu saya ani tahu mana, advance lo pe ngai na on lo fangin, kau kau kasi ngai na on dah apa, kau di lo kasi advancing, alo pe saka, iswan central terang sum aron ken bele, muna kan minon rule bele, mana, yang suam ruang mana kan siap sak ani, tu nahi cuan, akan soi dulu deh mai pakat su. Kata wite finance department mi chuan em na tuan ma chuan department in mai hian finance department in koron ni finance department atan and pending ti hin hi na tuan na chuan finance department in department te kan le nor to ni imron submit har imron thailu har ka karo ti thoi ro kan dia finance department and department na kan le no to sa ni so the khop chuan finance department hian a song na kan buwa kan thok tu te fa kom tak se na kan chuan le ni ten Saskia hian speech akhan adel thona in ba 13 noya hian Cromson wallet pasari point 50 tun deu maya dong thara hei hi Mizoram le Rajasthan le Andhra Pradesh state pathum chawin kan dong ni state pathum chawin kan dong thei kan an dong ve te hi kan achievement chatwa mania
lom om kan ti a emi unity mall atana second installment kan don le thei chuan cross dang ta hian bu le tu kan nei bok ani tin tu na hianin part 1 additional cross ani som sari panga basic me kan nei a tin part 5 reform 3 a hian cross a basic me kan nei boka ai po hi state panga sang kan nom do ni Mizoram, Sikkim, Manipur, Himachal le Chhattisgarh ten chung lenga kan tel le chu lo om kan ti le a hei hi voin lama mo na tuk lama mo te hianin kan dong thei ani mo kan tia kan OSD tu na Delhi a cham chil me ka aron boi tui me kani tin SNS person tia amin wa hianin well sa ni so ma na sa ni car don le kan basic bok ani SNS person state ni ran mang lama mang thei tu signature kan han le ta po hi alo kon kan ti dia ni amar chu le lama hetia saski kan han dom chat pia yan kan le ba akhan lo na ni mi wangin kan le ba ka ati san ta ni so bang chuan kan le ba zan ati punga kan fiscal deficit ka ati pung lo thei ba maro chu hem ni thil tha ani a thalama punna ani wangin saski nak pe chu kum somman wa ro tu khane kresom lo ni boxia yan anga tampo la ai ni segin ka ba ta so le chuan kan ma so na te hi te ma so le kan ya budget rem te na lian per chu te na pali aum ve a te na pa akana chuan general services antia so if you take lo na general services a hian kumasa ayin 14.95% in kan dam tam thei ta ani tin economic services a hian 7.27% in kumasa khung don boka capital expenditure a hian 8.29% in kumasa khung don bok ani kan leiba te kan ti thema GSTP kan mga kan puk thei chin te po ate pha chu ti chung chuan ma so na ro am hian chum le pai kan na hian kumasa khung pe kani ma kan so tho ani amaro chu kan tlang niam na pakhat awma chu social services ani ta hian in 4.43% kan taniama asan chu central atanga kan mu thin mu ta lo state na kan tu ngai tina sa magrate alo ta chen ta te pe chu central in ti to tai to kan tu ta kan gar tu ba ma kala pa kan social services aya ni alo kan ta ya thung ani ole kha kan soi ru ma sak te ni ha te chuan no tu te soi ve chu ni ne nei lo mo ani le zon le chan la ma kala o